Welatiyê Rojavayê Kurdistanê di derbarê civîna dihokê û rêkeftina got di navbera her du hêzê Kurdî sereke di Rojava de hatiye ragihandin, kêfxweşiya xwe ji kêhnên re nîşandan. Welatî dibînin got wê ev rêkeftin bandorekî erênî li ser xelkê Rojava bike. Ev gev birasî qeweteke xurtayiyê ji bo heme ehzabê Kurdî û em vê rojê birasî em pîroz dikin ev serkeftinê ji bo gelê Kurd û ev ro em dibêjin roka birasî wek dawetekê cem xelkê Kurd e. ملتي ما إقامة شنو أم قال لك كيف خشن والجمع دعوته يعني أم قال لك كيف عبتي يعني خدمتك إيش قضية كرديرة وأمير باش بيش كفن وملت تمام بيك وأم فيدا خوازها أبدا خوازها هر إنسانك جي ملتي ما جو كرد ببنيك اتفاقام خدي تعالى بكيك وبجاهي خدي ورسولي خدي وأولي أنبياء خدي تعالى في اتفاقي بدوميني وفي اتفاقي أصل بدوميني حتى عرجي كرداها. Welatiyê got ev çend rojin çavê wan li hêviya ragihandina vê rêkeftinê maye, daxwaz dikin got hemû xalê wê li ser erdê werin cîbicîkirin. ام قالك كيف خوشن بلفاتنا هردو مجلس كردي كيف ما قالك يعني بقى اف خطوه قالك بريان هانا كاتشي وبانا هاشي وبانا جي افش مره قالك يعني وقا كردستان كان هام شعبي خبين ايدا بس قو خوش خبره قو بكي تالي يا مهم افا نقو انه ها اتفاق صار بالك عم بوقع عينه فالا بي ام تخوازن قو صار عرديجي افشتغل واقع بي انه نتفق قوتي دروج وسيروجا وديسا بفرطين نسر بالكا ونسر كاغزا ام تخوازن قوتنا دلبي ودلو جاني حم كردا يعني ام بيفين قملتي ما حمو ببيك وك جاري بري ابيك تي خرا نبي ودجي في دجمني كيفنا برست دجمني خراب دجي ملتي كرد تمامي دجي دنياي قشيه ام بيفين جملتي خو حمو ببيك ام بيك كتير تمام. Rêkeftina di navbera Hêzê Kurdî Rojavayê Kurdistanê de got piştî 8 rojan ji guftûgoyên dirêj û çavnêriya welatiyan hatiye ragihandin, hêviya yekkirina hêza partî û tevgera siyasî li Rojava di dilê xelkê wê de vejand. Rêber Cezîrî KNN Qamişlo.